Terima kasih Usma Furniture. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini kita nak menyantuni pelajar Tahfiz Ar-Rahman. Memang setiap tahun kita akan bagi duit raya dekat mereka. Sebab Ustaz Hidayat ni adalah Ustaz yang mengajar anak-anak ke Usnah mengaji, daripada Syamil kecil sampailah ke besar. Alhamdulillah. So daripada di sini dalam lebih kurang 40 orang. Daripada dulu kecil lah dah besar dah kawasan Ustaz. Jom kita masuk tengok belajar. You were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Jadi salah satu cara untuk kita nak bermanfaat kepada orang ni, mungkin adik-adik nanti dengan mungkin mengajar Al-Quran, mengajar hadis atau mengajar apa-apa, itu adalah kelebihan masing-masing. Tapi di Husna Furniture, saya betulkan niat saya, kenapa saya nak berjaya, kenapa saya nak menjadi usahawan yang kaya berjaya. Jauh lagi perjalanan, tapi adalah untuk salah satunya untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang. Lies what I was missing by being far from you. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada hari ini Madrasah Ar-Rahman kami didatangi founder Usma Furniture dan Kak Asno dan Abang Salimin yang sudi hadir memberi duit raya kepada anak-anak Madrasah Ar-Rahman. Alhamdulillah tuan-tuan, inilah di antara sebab yang mana kita kena support syarikat Bumi Putra. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka memberi manfaat kembali kepada umat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jom sama-sama kita support Usma Furniture, insya-Allah. Sambil-sambil itu saya pun mewakili Madrasah Ar-Rahman ucap jutaan terima kasih kepada Kak Asno, Abang Salimin dan seluruh tim Usmat, dan kami mendoakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki seluruh tim Usmat Furniture dan Allah berikan kejayaan dalam perniagaan Kak Asno, Abang Salimin, khususnya tim Usmat Furniture, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.